Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı bizning qattalochilar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Biz dostlar Өзбекстан Республикасынан чыгарылышыбызды баштадык тугандар. Өзбекстандын Андижан областына караштуу Хожабад районунун Ардай деген айылына турабыз тугандар. Ушул жерде бир акебиздин аттары бар экен тугандар. Улагына там аттар атайын Кыргызстандан алынып келиниптир. Азыр достор сіздерге маалыматты беребиз. Аттардын улактарынан болуп аткан жеринен алган аттарым дейт достор. Азыр канча ат чыгат, ошондо Санжар акеден сурап тугандар. Канчалык деңгээлде тамай, канча ат улакка чабылып жүргөн арасында өспүрүмдөр да көрүнүп турат. Ошолордун да маалыматын сіздерге жеткирели. 6 ат чыгат экен тугандар. 6 ат. 6 атты көрсөтөбүз. Санжар ака, ассаламу алейкум. Келип калдык ака. Жакшысыз ба? Тынчсыз ба? Өзбекстан тынч ба ака? Тынч. Жакшы ака. Эмне жаңылык менен чыгарабыз бүгүн ака? Кандай аттар чыгат? Ошону бир маалымат бербейсизби? Бүгүнкү күндө азыр 2 өспүрүм. 2 өспүрүм чыгат. 2 өспүрүм. Калганы 4 улактын аттары. Улактын аттары, Буну өзүңүз тандап келген аттар ба ака? Ооба, өзүбүз тандап, Кыргызстандан чүргөн. Алып келген. Тандалып, улагына гарантия аттар. Улагына гарантия? Улагына гарантия. Жакшы ака. Улагына гарантия ошондо канча ат чыгат азыр? Мындай таамай чабып көрүп ал деген үчүнчү? Таамайына азыр 3 чыгат, 3 таамай. 3 өспүрүм. 2 өспүрүм. 2 өспүрүм, үчүнчүсү кандай? Үчүнчүсү үйүрдөн келген. Үйүрдөн келген ба? Анда ака секин кайерге тартабыз? Кеңири жер бар бака? Бар, бул жака чыгабыз. Мисалы үчүн ага бир суроо болот да, эгерде улакка чуркабай калган болсо, мисалы үчүн өзбекстандык палбандар кызыгат да барыбычы? Кызыгат. Чуркабай калса, эртең 20-октябрь күнү Найманда улак бар, ошого апарабыз, ошодо чабап көрүп алса болот, эке? Эгерде жүгүрбөй улакка кирип чыкпаса, акчасын кайтарып беребиз. Ушу үй ушул жерде? Ушул жерде. Мына Ардай айыл экен, бул жер, Ардай. Тугандар, анда кайсыдан баштайбыз ака, Санжар ака? Биз эми Кунандан баштайбыз. Кунандан? 2 жаштан. Онадан, Кеттик. Мына достор, биринчи номерден баштасак анда. Бул биринчи аттын маалыматын айтып баштайын. Санжар ака, бул ат өспүрүм экен да ошондо, Бул ат жашында 2 жаш. 2 жаш. Кунан. Тишин бир көрсөтөлү. Породалары кандай сизге белгилүү ака? Породалары данчак менен англичан. Будион. Данчак менен будиондун аркында. Аркадан. Буну минип үйрөттүңүзбү ака? Минги. Минги, Минги, караңыздар. Туяктары таза. Туяктары таза, денсаулыктарга жооп. Денсаулыктарга жооп. Мына достор, денсаулыктарына жооп дейт. Аттын турушун силерге көрсөтүп. Боюнун бийиктиги канча чыгып калат? Боюн бийиктиги өлчөп атабыз. Ошо бир 55тен жогору болуш керек, 55тен жогору. 55тен жогорураак. Аттын турушу өспүрүм достор. Ошондо жазга бышты экен да, жазга 3 асы. 3 жаш. Мына тугандар. Эми ака, бааларын кандай коесуз? Жөндүү эле коесузбу ака? Бааларын жөндүү эле коебуз. Мисалы үчүн мынаны канча? 3,5 миң койдук. Долларга. Кем бар? Сумма канча болуп калат? Сумма Канча миллион болуп кетет? Эми сумма кийин сүйлөшөбүз. Сумма сүйлөшүп аласыздар ака. Мына тугандар, бул биринчи номер болду. Алдыңкы көкүрөктөрүн мындай кылып көрсөтөйүн. Аттын денсаулыгуна жооп бересиздер ака? Денсаулыгуна жооп. 3,5 миң доллар. Бастырып кете бериң ака. Мына биринчи номердеги ат. Мына достор, чаткаяктуу экинчи номердеги бурулга кезек келди тугандар. Породасы кандай? Азыр бул экинчи номердеги аттын жашы канча, ошол боюнча бир сыйра сүйлөйлү достор. Бою бийик ат экен. Санжар ака, келиң. Экинчи атыңыз боюнча мында маалымат беринчи ака. Бул деле өспүрүмбү? Бул дагы өспүрүм. Жашы боюнча 4 жаш. Жаңасы болду. Жаңасы. Жанар. Бою бийик экен, бунун, Бою бийик. Бир чаткаяктарын көрсөтөлүчү, чаткаяктары өтө тайтайып баскандары жакшы экен да бунун. Кайдаңчы? Мына достор.
Beri. Atlar emin bunun qanday garantiyaga bar dese bo'ladi aka bu. Uloqqa çavuldu ba? Garantiya yo'q. Ularga garantiya yo'q, ha? Garantiya yo'q. Ha, yemi uyratib, bo'shatadidan bular. Uyratib kerak. Ha, uyratib kerak. Buna to'g'rilar. Boyunun примерно biyiktigi bir 65 yil qoladi aka. 1.60 plus deb qo'yadi. 1.60 plus deb qo'yadi, ha? Bergan yerga qattiq. Ha, tartib o'lchab beraverasiz. Mana do'stlar, xottin den sog'lig'i yaxshi. Tuyoqlari toza. Ha, jo'shsuv qanday ekan aka? Bular qachon keldi o'zi? Jo'sh. Jo'shsuv jo'sh. Kelganidan hozirlar bo'ldi. Ha, otlardan kelganidan-chi? Otlardan kelganidan oz bo'ldi. Ha, uloqlardan ko'rib turib olganlar dem ular, ha? Tandalgan otlar. Mana to'g'anlar, tandalgan otlardan 6-onu chiqaramiz. Ikkinchisi ushul, burul. Qaymonatlari bormi? Qaymonatlari ham burullar, svetini qarab olamiz. O'ngini qarab ol, ha? Mana do'stlar. Buning bahosi qancha desaka? Buning bahosini 4,5 mingga qo'ydik. 4,5 ming dollar deb qo'ydingiz. Buna to'g'anlar 4,5 ming dollar. Ikkinchi nomer. Attım bir candan ko'rsatayım ben. Aha. Ayakların tazalığını tartayım. Boldu. Getiriyorum aka bastır. Buna to'g'anlar atlardan kuchlilarini gezek geldi. Bu 3. nomerdagi to'g'ri ot ekan janovar. Yerga yaqin otning olmasini aytadi. Endi aka bu otni qayerdan olib keldingiz? O'shani aytingchi. Qirg'izistonning qayerdan keldi? Qirg'izistonning O'zgondan. O'zgondan. O'shanda ulog'ini garantiya bor-da. Ulog'ini bundaqa garantiya. Chavulib yurgan ot ekan aka? 5-5 dag'i bor-da. Ha, 5-5 dag'i bor. Eğerde bolboy qolgan bo'lsa, girbey qolgan bo'lsa, vazilatlari bor dedingiz aka? Vazilati bor. Vazilati bor. Mına to'g'anlar, O'zbekistondan bizni ko'rib жатқан ko'ruvchilar, atalam deganlar ushul Xonobodga kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Ayılдың атын atab qo'ydik do'stlar. Endi buning yoshi qancha bo'ldi aka? Yoshi 5 yosh. Жаңасы. Ajo, ikasi bo'lib qoldi ekan, ha? Bu qanday parodadagi ot emi? Bizga Qarabayirda keldi. Qarabayir. Yaxshi aka. Mana do'stlar, Qarabayir ot. Endi bo'yi bir 55 tarafı, bunday teke uloqqa gaza jaramdi ekanda, ha? Teke uloqni tirqiday. Hozir chaqib ko'rsak qanday bo'ladi? Qara bir qo'yavering. Bir qo'ying cho'da qarab aka. Otning churqaganlarini ko'raylik bir. Qading, ha? Ha, janovar. Mana do'stlar. Ha, beri. Haydangchi dag'i. Oğuzları yumuşak mı aka? Oğuzları yumuşak. Oğuz yumuşak. Bir pavrotlarını görgüz koyun aka. Buna dostlar. Pavrotlarda. O buroları. Ha. Ötüp etkiler. Sancar aka, bu attın den soluğuna cevap veresiz. Den soluğuna cevap. Jegenderi qanday oldu? Garantiya. Garantiya. Yaxshi jeyib ekan? Yaxshi jeydi. Jemde otasiz aka buni? Jemde otat. Jemde otat. Qarangizlar. Dostlar, 3-chi nomer bo'lib qoldi. Buning bahosi qancha deb qo'ysa aka, qara to'yaq torunning? Buning bahosini 3,5 ga qo'ydik. 3,5 ming dollar, ha? Anda to'g'anlar bu 3-chi nomerdagi ot bo'ldi. 3,5 ming dollar. Bosib ketavering aka. Anda mesela to'g'anlar biz 4-chi nomerga kelib qoldik do'stlar. Atlardan eng kuchlisi dag'i ekranға chiqib qoldi. Ushul o'zingizlar ko'rib turgan Baytoru degan ot ekan. Baytoru To'rg'ashqa to'g'anlar. Otning sindisi. 4-chi nomerdan endi boshlayveraylik aka. Bul bo'yicha ma'lumot ayting. Yoshi qanday, o'sha bo'yicha bir so'zlab bering aka. Ustidagi menib turgan havodagi cho'ng kishi ekan. Ha. Yoshi 8 yosh. 8 yosh bo'lsa onda aka taqshalib bitibdi-da bu ot, ha? Taqshalgan, ha. Bu Qirg'izistonning qaysi yeridan keldi? Qirg'izistonning buldog'ini O'zgon. O'zgondan keldi, ha? O'zgonning kuchli otlarini olib kelyapsiz aka, ha? Qo'ldan kelishuncha. Qo'ldan kelishuncha deng.
Қараңыздар. Бұл сонда улақтан көріп алдыңыз ба бұларды? Улағыз. Бұны улағына гарантия сорындары да бар. Сорындарды алып жүрген ат. Азыр эми сиздердеки Өзбекстанда жанагындай алдынын аты, арканын аты деп атпайбы? Ошода бул алдыда ойнойбу? Алдыда ойнойт, аркада да. Аркада дагы. Чоңурагына аркага да. Чоңураак аркага болобу? Чоңураак улакта аркада ойнойт. Чоңураак улакта десеңиз, жанагындай көп аттуу улактарды. Ичинде аркада. Ошондо бунун бою канча чыгат? 1.60. 1.60. Породасыча? Породасы карабайыр. Буну чапсак болобу болбойбу ака? Жок, чапканы болбойт. Чапкан болбойт. 10 күн болду. Басканда 10 күн эле болдубу? Басканда 10 күн болду. Анда бу байторунун бир жанынан көрсөтөлчү келиңчи ака. Мына достор, 10 күндөн бери басыгыны баштаптыр. Аттын турушу, мына туугандар, көрүңүздөр. Байторунун туяктарына, ден соолугуна жооп бересиз. Бардыгы жакшы. Бардыгы жакшы. Өзбекстандан келип көргөн биздин көрүүчүлөр сонда разы болуп ака атты көрүп. Разы болот. Разы болот, Кудай кааласа. Анда туугандар, баасын айталы биз. Аттын мына туяктарын баарын көрсөттүм. Бир буроолорун көрүп коелучу ака. Байтору. Сорундорду алып жүргөн ат экен. 5 асый. Baldı. Ana. Beri bastırın. Bunun bası kaç aga? Bunun basını $5.000 aldı. $5.000 ha? Evet. $5.000 doğuştuğuna kepillik veririz. Doğuştuğuna cevizini garanti. Baldı. Giyin kapatıyoruz onda. Tamam. Sancar aka, ошентип биз 5-атка келдик бека? 5-ат. Эми аттардын ушул жерден эң күчтүүсү деп кайсыны айтат элеңиз ага? Күчтүүсү бардыгы эле күчтүү. Бардыгы эле күчтүү. Мына күчтүү, ана күчтүү деш кыйын. Улагына ортодо жүрүп, мындай көрүп жүргөн аттарды алып келипсиз да ага? Улагына гарантия деп алдык. Жанагындай өзү мындай 4-ат, 5-атта вид анча жок экен, бирок казыктар өтө күчтүү экен, Казыгы күчтүү. Бул дагы таза карабайырдан окшойт. Таза карабайыр. Бери келип алыңыз ака. Жанында келип берсеңиз. Караңыздар, аттын турганын, турпатын сизге тартып отамазып, казыктарынын катуулугун бир көрсөтөйүн, казыгы күчтүүлөрүн. Токтоңуз ака. Мына достор. Аттын туяктары, казыктары. Бул ат кайерде чабылган экен? Бул деле өзгөн. Мына достор, бул дагы өзгөн аты. Бою канча чыгат ака? Бою 1.60. 1.60 см. Багылган. Бул өзү. Туруш азыр багылган. Эти жок мезгили ба? Жок мезгили. Onu bunu толтурган болсо, багы эки жагына кетет экен да. Узун турасына. Караңыздар, жерде качка. Бою канча чыгат ака? Бою 1.60. 1.60 см. Мына достор. Бою 1.60 см. Улагына 100% гарантиясы менен сатасак, Кудай кааласа 20 октябрь. Найманда улак болот өзү. Булаваш районунда. Ошолдо чабып көрүп, сотолоша беребиз улакты. Мына достор, улакка Найманда болот экен туугандар. Ошол жерге алып барып, алып кел десеңиздер, Санжар ака алып барат аттарын. Каалаганын салып көрүп, улагын көрүп, достор, бааласаңыздар болот. Эми бунун жашы канча болду ака? Жашы 7 жаш. 7 жаш. Жалаң ташалгандарына келипсиз ака. 7 жаш 4 асый экен да. Кыргызча асый болгондо 4 асый. Ден соолугуна жооп бересиз. Туягында шишик дегендер жок бака? Туягында таптаза. Эми ал жактарын карап алдыңыздар да турабы? Мына туган. Тепчи деген өнөрлөрү жок бекен? Жок. Калада эле дайланып турган ат экен. Буну чапсак болобу? Чапсак болот. Бир кой беринчи ака, өдө карап. Кайдаңчы? Палван. Токтоосу да жакшы экен, Оозун жумшактı. Оозу да жумшак. Бери кой бериң ака.
30 koyun 30. Bağısı aytın bak. Bunu da 5'e koydum. Бұл dele 5.000 dolar ha? 5.000 dolar. Mına dostlar 5-ci nömer. Бұл dele 5.000 dolar eken. Kemin жақсы қылып бересің бе кен? Kemini sodalaşırız. Sodalaşasa. Bu da қаласа soda жүрет. Болды. Мына туғандар 6-cı nömerdегі қап-қара, чум-қара аттың ең чоң аттың кезегіне келдік достар. Чоң қара ат азыр малыматын Санжар ака айтып береді. Санжар ака, келіңіз ака. Ақырғы атқа келіп қалдық оқшайды, қара аттың малыматын неме айттың ака? Бұл қаяқтан келген ат, бұл деле? Бұл дағылы өзгенден келген. Бұл деле өзгенден келген. Үйірден келген еле алып келген. Бағылған, бағу жоқ. Бағу жоқ. Бағу жоқ. Үйірден келіп өлі Өзбекстанға жөнепті де болады, Қараңыздар, қара ат. Бұл аттың чоң екен бойы қанша шығады бұның? Бойы 1.65. 1.65. Плюс desek daha doğru. Жашычы? Yaşı 6 yaş. 6 жаш. Ошондо бул деле Карабайырдан беке? Кыргыз жылкыдан ба? Смешанный. Смешанный ба? Elge koyarız yani. Elge koyul ha? Бирок аралашмасы болуш керек. Азыр мен жакындан көрсөтөйүн. Токтоп туруңуз ака. Андыктан омуросун бир көрүп коюңуздар. Бул үйүрдөн келген болсо азыр эң арык мезгил экен да бул, Чуң кара, көөдөй эле кара экен туугандар. Көмүрдөй. Көрүңүздөр, 1.65 см. Жашың канча дедиңиз? Yaşı 6 yaş. 6 жаш 3 асый. Үйүрү күчтүү окшойт, Үйүрү күчтүү. Үйүрү күчтүү. Улагы кандай? Uлагы бар деп алдык мында. Улагы бар деп алдыңыздар. Атаңдар аттын чоң экен. Ден соолугуна жооп бересиз. Ден соолуктары мына үйүрдөн келгенден кийин курсактары чыгып. Жакшы жеп атабы ака. Санжар ака. Бул атыңызды кандай чап алып чаппайбыз, ошону айтып коюңузчу. Жок, муну чаппай эле коебуз. Үйүрдөн келсе, үйүрдөн келгенине мына. Деле красота гана. Караңыз атаңдар. Мына да жакшы да. Красота. Красота. Бирок туягы жеңил бе ака? Туяктары жакшы. Туяктары жакшы, а? Мына достор. Келгенден бери минилеп турасың. Көптөн бери минилек. Анда тугандар кимге жаккан болсо келип көрүп кетсеңиздер болот. Аттын үстүлөрү. Мына мен көрсөтөйүн. Көрсөтүп коюң ака. Жа болот, берем мына. Аттын üstülör. Vay. Natuanlar. Bunun basın kaça diyoruz? Oşunu aytınca aka. Bunun bası dağı 5.000 dolara var. 5.000 dolar buldu la. Kemi bolat. Mına dostlar, attın çoğu 5.000 dolarga. Uşul kayman atı жоқ mu bu attın? Yok, kayman atı yok. Kayman atı жоқ. Андықтан достар, Өзбекстан, Ардай айылы, Хожабад району аттың 6 осу экранға чықты туғандар, келіп көріп кетсеңіздер болот. Бағалары қандай қойылды, туғандар комментарий жазыңыздар. Возвраты менен 4 ат чықты туғандар. Жалпы саны 6 ат, өспірімдер менен чоғы. Андықтан туғандар көрішкенше чейин аман болыңыздар. Санжар ака, содаңызға береке болсын ака. Рахмат. Ишиңизге ийгилик болсын, тынч болуңуз ака.